I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip na ovom kanalu. I ovaj klip, kao što sam rekao na Facebook profilu, je znači pitanje i odgovori sa Dudeksom. Pa da počnemo. Prvo pitanje je od Vujić Nemanja. Koje ti je omiljeno jelo? Omiljeno jelo mi je burek. I veliki pozdrav za Vujić Nemanja. Drugo pitanje, koje ti je omiljeno piće? Coca-Cola. Veliki pozdrav za Nebojša Bakuljin. Treće pitanje, Nikola Libašić. Omiljeni čemp u LoLu, poz. Omiljeni čemp Yasuo i Master G, više Yasuo. I eto, veliki pozdrav za Nikola Libašić. Četvrto pitanje, Stefan je tu. Koliko pevač ima kila kada stoji na jednoj nozi? 200. Za Stefan je tu. Amor Deranja, koliko imaš godina? Pozme. Imam 13 godina sada, sada sam napunio 13 godina. I veliki pozdrav za tebe, Amor Deranja. I šesto pitanje, otkud ime kanala? Dom Kimi pita. Pa dao mi je jedan lik, veliki pozdrav za njega, ja mislim, da, zove se Darko Arčević, daću link kanala njegovog u deskripciji, tako da ako želite posjetite, ko već gleda ovaj klip. Veliki pozdrav isto za Dom Kimija. Ćofi pita, zašto si bronza 5? Zato što sam noob. Veliki pozdrav za Ćofija. Guk Fasu pita, Bjerskenov account ili 1000 evra ili dolara? Bjerskenov account. I veliki pozdrav za Guk Fasu. I to je bilo to za ovaj Q&A. Nadam se da vam se svidio klip. Hvala vam puno na podršci u prošlom klipu. I ako bismo mogli danas do 20 suba da stignemo, sad imamo 12, tako da hvala vam puno na podršci na prošlom klipu i mi se vidimo u sljedećem klipu. Do tada, poz!